Isitu alio mwiguru ibara lyawo lyezibwe obukama bwawo bwije ebyogonza bikorwa hansi nkoko bikorwa mwiguru otwe ebyokola byaitu bya hati otuganyira ebyokusisa byaitu nkoko ito tuganyira abatusisira otatwara mkwohebwa baitu otujino mu bubi baitu obukama n'obusobozi n'ekitinisa byawe ebiro n'ebiro. Amina. Mukama ntukusima ntukuhereza ekitinisa haboke bosemerire mukama wange okukugezibwa osemerire mukama okutinwa osemerire mukama okunyumizibwa ekiro kyati mukama tusaba byone byatubuzireho ebyo munyanzigo yatuibireho bitugarukira mukama wange mu mezi mukama ekiro kyati nisabira abantu abali bokuswera rundi kuswerwa baitu munyanzigo obu amakago yagaiba mukama abandi bakaba berangire abandi bakaba no kugaito bagaisirwe baitu munyanzigo amakago yagaiba ekiro kyati mukama tusaba mu ibali ya Yesu obagaruremo kukirebe baferiro mu ibali ya Yesu abaferiro amaka mukama bagaruremo amaka kukiranaga gabale bayino mu ibali ya Yesu bagaruremo amaka go muhimbo mukama abakama bagaruremo amaka go kwitegereza ngana a Yesu bagaruremo amaka gajire ngonzi no kugonza ngana mukama wange aitato mu ibali ya Yesu ntwangiro mnyazuganya kuiba amaka ntwangiro mnyazuganya kusesa anya kusesa amaizi agajwira mu maka ebisaru ebya amaizi bibogere bikatwara amaka g'abantu tato mu ibali ya Yesu ekiro kyati ndisaba umukono gwawo gunya kugaraho ebibuzire gugarureho musaijo gwe byamabuzireho gugarureho mukazi ogwe byamabuzireho mu ibali ya Yesu tato mu ibali ya Yesu abamo bakayibwa abana babo bagarureho abana mukama bagarureho uruzaro tata abakuzire batakyasobora kuzara mukama leta abantu mbomezi babo mukama abarabe hahenaku leta omoyo wawe arukwera abayijule abayihehenaku omoyo arukwera ni watu homuhimbo omoyo arukwera ni watu hamagezi omoyo arukwera ni watu konyera tuhebyo kukora ekiro kyate mukama abantu abayibirwe homuhimbo gwabo bagarureho omuhimbo gwanya ogunya kwijire Bible negamba omuhimbo gwa mukama nigomane gaitu herezo omuhimbo gwabo mu mitima yabo mu ibali ya Yesu tato mu ibali ya Yesu tangana n'omukazi ono owakurama ziganya musana nekero bimusobire baitiwa mukama Bible negamba nguni wasimura amagiziga gaba abakura ai Yesu mkikalo cyokura munaku leka yeti ibara lyawo habuka Bible negamba bona abayese ibara lya Yesu okabagarukamu okandi wabachungura muka amachunguro mukazi ogu amaziga gereka galeta namberoli enda kuyereka galeta namberoli mukama ebimulemerire reka bireta namberoli kandi amanye ngo niyo mukama anya kutura abo abalemerirwe webale ai mukama webala bogaraho byone byabuzire sente zawe ibirweho ekiro cyati nzigaruko mu ibali ya Yesu omuhimbo gwa kwibirweho ekiro cyati garukira mu ibali ya Yesu amaka agayibirweho agamaka agayibirwe omunyanzigo ekiro cyati ngagaruka mu ibali ya Yesu mukama naja kugaruraho no kukireke kiwaferiro mu ibali ya Yesu otahambya kiriye kyagenzere mukama nakore kintu kishako mu ibali ya Yesu otahambya aba bakurugireho mukama nakore kintu kishako mu ibali ya Yesu otahambya ebe byakurugireho mukama nakwebishako mu ibali ya Yesu ebikuru bigenzere bishaka bizire ebikuru bigenzere bishaka bizire ebikuru bigenzere bishaka bizire omulimo gwa kwibirweho mukama nako mshako ngujakirana guli ogwa kubuzireho mu ibali ya Yesu sente za kwibirweho omunyanzigwa na sesemekero cyato mu ibali ya Yesu omunyanzigwa na sesememrode musanjo mu ibali ya Yesu ezo wabuzirweho tinizo ziragaruka nagaruka nyingi no keraziri mu ibali ya Yesu mukama webala bokubokozere byamani ombomezi bwaitu otwire bingi no kirebto abuzirweho webale mukama wabakama bokuboli mani kandi olwembabazi
tusabire nturaba mwibala Yesu Kristo mukama waitu. Amina. Webale Tata, webala Yesu.